mentang yang declare positif. Dan ni siem sampel itu menendu kecuri dia mengingat siem yang sampel test Rahman itu. Pi mentang ngalada kan husin. I have told many times that this COVID-19 is going to be very hurtful for many people. Only from contact is tracing also belong hurt by iki, kapenmang iki, kapenkasang iki. Dayo positif ru kapenkasang ke yang nomor kapenkong kinong betba kamde kabakla tes. Nei ngingin habya lang katkum kajing bet jong ki nong sumar hakajuk upon berkates. Tingi menta kemonong COVID-19 hi ni rely bet dengan syanya bet hakates lah. Kalau berkates kam kalau false positif dan false negatif kan dia kepada orang kejong ke dokter mendai lagi dua berada. Jadi saya sisi dengan orang biang, I will tell again once again that sometimes we do not accept facts. But kalau ada kepor, kalau ingin habis imlang bunuh virus, ingin habis imlang bunuh virus, iba pun iba nang positif hit dia ni, kawang ni. Dia kata ni rat kena ni, kai kamu kau mengilek mentah, kat mengilah pandai kalau ba pendapat uman sekijai, penemuan, tunggu usaha. It will not come in huge numbers, but it will come gradually. That is what we are fighting. And in this fight, we once again appeal to all concerned to cooperate. But ngaladak orang ni kanosin, mentah ngidam pokhatpa. Jengkeli tan ini kadon kanorai kucing ya. Wat nom pen do mensim ya pi baterai ni ko baterai bisa ini yang Jepang nado kan state administration nado ki frontline workers nado ki doktor nado ki nurse nado ki asha ki anganwadi ki snow ha mentah kadai ba ni syanya bagi tadi ni ya trailang persyai ini punya, pat kicing keli, kicing wanya, kicing sawan hadian dah kelas seklasan. Ini saya juga.